Kad dan počne ovako, onda to, kaže Ljubica, samo jedno znači. Ma, samo sreću. Za sreću njoj, kaže, nije potrebno mnogo, jer ko sa biljkama druguje, nikad nije sam. Pa nije. Ko s dragim Bogom i biljem druguje, nikad nije sam. Jer to je moja ljubav i to je moj život. Bez obzira na nedavnu tešku operaciju kičme i ovoga jutra mirisu nevena, Ljubica odoljeti ne može. Da i prekršću sve doktorske zabrane da se ne smijem saginjati, ja njega moram brati. Nema radnika, ne možete naći, bez obzira na cijenu koliko ih platite, nema. Meni je bilo 7 radnika na sijanju nevena. Ali to su bili sve moji prijatelji, prijateljice koji su došli više iz ljubavi da mi pomognu, jer me je bio problem sa kičmom. Sad za ovo branje nekako ću se snalaziti, ali mi je divna bila ponuda od moje 2 stranke dugogodišnje koje rade u Italiji, u Sloveniji, da će uzeti po 1 dan odmora da bi došli da mi pomognu brati neven. Iako cvjeta do kasne jeseni, za branje nevena postoje pravila. Ako se on ne bere svaki 3. dan, najduže 4. dan, on se usjemena i onda imate sjeme, a od sjemena je teško nešto napraviti. Znači moraš biti pored njega, pratiti. 4 decenije dugo iskustvo sa ljekobiljem pokazalo joj je da ovaj biser među cvjetovima mnogo toga može, a odličan je naročito za probleme kože. Pa neven je jedna čudesno dobra biljka, znači on kod žena je pogotovo koristan, razbija tumore, ciste, benigna oboljenja, odličan je za želudačne tegobe, kod gastritisa, kod čira, ma on je nezaobilazan u svakom čaju. A za kreme, za meleme je na prvom mjestu. Ali uglavnom odlično djeluje na tonus kože lica, na sve promjene na koži. A u vremenskoj prognozi je gotovo nepogrješiv. Sve ima svoj neki nemušti govor iz koga možete vi znati da će sad naići oluja. Obično pred neko jako nevrijeme, ko što je bilo juče. Naš neven je juče bio mnogo ljepše otvoren, ali je sinoć bilo jako nevrijeme i on se zatvorio i njemu treba sad sunca 2 sata da se on otvori. I koliko god da ga proučavala, uvijek iznova on njoj nešto novo šapuće. Kako da ne? Svaki put nešto naučiš berući ga i jednostavno stičeš viziju gdje ga možeš primijeniti, što nije u knjigama, što nije u iskustvu, svaki put nešto novo. A kao što njegov naziv kaže, neven nikad ne vene. On svuda niče. Dovoljno da se prospe njegovo sjeme, on je znači obnavlja se samo od sebe svake godine. Iako je u životu mnogo priznanja za svoje proizvode dobila, Ljubici to nije najveća nagrada. Srcu je najveća nagrada kad nekome povukla se cista, povuko se miom, povuko se polip, a neven to sve čisti. Pod jednim uslovom. Što čaj gorči, to je zdraviji. Ali uz jedan izuzetak. Pravi planinski med po savjetu Ljubice u čaj uvijek može. Mirjana Pavlović, TV Nova, Dabovci. Nevenčić moju kosu.